turondere gusabana imbabazi tukapate kuombana msamaha kugira ngo bikunde ili yawezekane dukorere Imana tuweze kumkuta Mungu atachwiri twagiriza ikintu bila kuwa na sauti ambayo inatuchongea. Burya kugira umuntu mupfa ikintu kwa sababu kuwa na makosa na mwenzako ni moja hapo wa dosari, ni moja wa dosari gatuma dukorera Imana dufise umugayo ambapo inasababisha tunamtumikia Mungu tukiwa na dosari utigirishije. Na pia kama wewe ujikausha mu mutima wawe hata rohoni mwako urumva ko hari kitagenda, unasikia kwamba kuna kitu ambacho hakieni sawa. Hata mtu anaposimama hapa hari imbere hari uwo bapfikiye akijua kwamba amekosana na mwenzake hapa mbele, uravuga ugakwepesha maso, utasema unakwepesha macho ili wasikuangalie, ayajana hija unayaweka pembeni. Kandi hari ivyo udashobora kuvuga ko kuna mengine ambayo hauwezi kuyagusa kubera uzi wa undali hari, kwa sababu unajua umekosana na mwenzako. Urumva ko agasemba hilo ni dosari, ari ibintu bituzibira, hilo ni kitu ambacho kinatuzuia. Udasaba imbabazi bibuza umwidegembyo, usipomwomba msamaha inakukosesha amani. Udasaba imbabazi uba uri kurigirira nabi wewe nyene. Usipomwomba msamaha unajitendea vibaya mwenyewe, uriboha, unajifunga mwenyewe, unajifunga mwenyewe. Inabidi ujifungue uwo muti wo gusaba imbabazi, kunywa dawa ya kuomba msamaha. Haleluya, 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 haleluya. Iyo ufise umuntu mufise ico mwapfuye, ukishakuwa na mtu ambaye mmekosana naye, ujye umugendana mu mutima, unaenda naye moyoni mwako, kandi arakuremera, na pia anakulemea moyoni. Mufise ico mwapfuye, ukikuwa na mtu ambaye mmekosana naye, anakuwa ni mzigo kwako. N'umugore bafise ibyo bapfa, mume na mke wakishakuwa bakomerekezanije, wakishaumizana, iraremereye, inakuwa ni mzigo. Ili muweze kubana, inabidi muishi pamoja tu, ariko mukabana, lakini mnaishi pamoja, hari bitagenda neza, na wakati kuna mambo mabaye sawa, umekoseana, urumva ko ari kibazo gikomeye. Hicho ni shida kubwa sana. Wa muntu rero mufise ico mupfa, yule ambaye mnakosa naye, uramugendana, unaendana naye, urava hano muri kino gihugu, unatoka katika nchi hii uje hari iwacu Burundi, unakwenda kwetu Burundi. Urya wa muntu mugenda mubohanya, unaenda na yule mtu unambeba naye, unaenda naye, nkaho mubohanye ku munyororo umwe, ni kama vile mmekuwa katika kamba moja. Ukagenda uramukwega, unaenda naye, na wagiye akagenda na gukwega, naye akienda naenda na wewe, hari uburemere bukomeye cyane, unakuwa mzigo mkubwa sana. Ico gituma dukwiye kwiremurura, ndio maana inabidi tujitwiwe mzigo nyene, sisi wenyewe, wewe nyene wiremurure, wewe mwenyewe. Uburyo bwo kumwiyambura, jinsi gani ya kujitua mzigo, kumubwira ngo mbabarira, ni kumwambia tu nisamehe.